10. godina da sam predsjednik organizacijskog odbora, velika čast i velika obaveza. Neko bi rekao kad radite nešto 10 godina za redom da je to tako jednostavno i da ide rutinski. Međutim, iz godine u godinu mnoge stvari se menjaju. Evo, sami ste primetili da Obala utvrda nije onako stanju kako je bilo pre 10 godina, da smo se potrudili u prethodnom mandatu i sad u ovom novom, da ulepšamo Obalu utvrdu, zemunski kej, a u programu je i izgradnja i pristanak koji će otvoriti Zemun i predstaviti ga kao turistički grad. Grad sa bogatom istorijom, sa najstarijom bolnicom, najstarijom crkvom, vrlo starom gimnazijom, a jedan od brendova, kako bi rekao, i tradicija koja je postojala još u 18., 19. i 20. veku, nažalost prekinuta 46. od komunističkog režima, obnovljena 97. Ja ću vam sada pokazati fotografiju. Ko možete da zoomirate? Ovo je godina 97. gde je učestvovalo 7 plivača i 10 građana koji su pratili ovih 7 plivača. Zahvaljujući gospodinu Cvetku Stevanoviću, koji je imao hrabrosti i smelosti u to vreme da pokrene ovo. 98. godine uključuje se opština Zemun, Srpska pravoslavna crkva i Sebor zajedno i do dan danas zajedno radimo i organizujemo bogorodično plivanje, da bismo 2013. godine došli do, opet pokazujem, neka slika govori više od reči, broj od 215 plivača i po proceni policije 15.000 građana koje je prisustvovalo na zemunskom keju.